Hi guys, muraho neza abantu banjye ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Soso TV show. Nkuko nabibabwiye rero turi kuri Fumbwe Culture Bar, ubu twahatembereye tugiye gusuhuza abantu baho bahakorera, batwibwire batubwire n'icyo bakora, batubwire na serivisi itangirwa aha ngaha, turebe uko babyifashe. Twagiye aha ngaha hari imiryango ibiri, turaza kwibaza nimba twaca kuri nguyu cyangwa duce ko mu gikari, ariko ndabona umwiza ari uwo mu gikari. kuri uyu kameramani wawe no munsi dusohoke tugende tubabaze. Tumaze gukora ikiganiro hanyuma dutuye dukorera ibiganiro abantu dusigaye babona ahantu muri comment baza bakavuga ngo mutwereke sose wari warya burushete wapi man, ariko nyine ndaza kwihabyibonye numva zihumura. Iyi gose ziba zihumura. Tugende tujye kubaza uko biba byifashe. Ndabona bari abasiri mu inkoko. Sosuri hano tugiye guhera mu gikoni. Yego. Okay. Tugende. Umva guys, nari ngiye nsanga muco mafite abakiriya benshi, ariko ubu ngubu ndakeka bagabanutse. Ubu ngubu twagenda. Muraho neza? Bite se? Muco bite? Njye nitwa Solange, wowe witwa nde? Witwa? Nitwa Niyonizeye Fideli. Okay, nakubaza? Yego. Uri ready? Ndi ready. Okay. Aha ngaha hafi harya ngo ino hotel yitwa ngo iki? Hano twita kuri Akira Gafata. Hotel Fumbwe Culture Bar. Yes. Service zatangirwa ziba zimeze gute? Service dutanga ni service inoze kandi service nziza. Wenda service z'umwihariko zo mu gikoni. Service ya mbere tugira mu gikoni cyangwa se commande ya mbere tugira mu gikoni wenda twavuga ihagarariye izindi. Yego. Twita chicken biryani. Chicken biryani. Yego. Ubwo ni inkoko imeze gute? Chicken biryani ni inkoko irimo umuceri iriho imbuto ku ruhande. Iriho n'amagi. N'utundi n'ibindi bintu biba biriho ntago. Urumva ko abiri inkoko imeze neza cyane. Ikindi ni iki, umuntu ashobora kuva muri Rwamagana ajya i Kigali akavuga uti reka nze guca kuri Culture Bar ndebe uko bimeze. Wenda ari nk'umuntu umwe wenda namubwira ngo yaza agafata nk'aga special ko mureki cyangwa se nk'agacipusi cyangwa se agapatato fry cyangwa se agapatato cheese aba yakunda fromage. Yes. Cyangwa se nk'umuntu ukunda agatogo nabwo turabikora neza. Cyangwa se n'ibindi bintu wenda byaba biri mu buryo wenda bimeze nk'agatogo bita gisangani. Bita gisangani. Nayo ni indyo ikunzwe cyane ijya kumera nk'agatogo. Iyo ibitetse gute? Ni gisangani ni ibiryo nabyo bitarimo amavuta. Birimo ibitunguru muri make nuvuga ngo ni ibirungo birabye bigaragaramo. Yes. Guys, abantu badukurikiye bo kuri Soso TV show muri kumva ko hari indi ndyo ngo yitwa gisangani. Ni indyo nziza cyane ngo ibiryoshye cyane, iruta ndetse cyane n'agatogo. Yego kabisa. Okay. Nta kindi nayo ni speciality mufite? Ni speciality dufitemo chicken rice. Ni inkoko ikoze neza ikoranye n'umuceri. Ku bantu bayishaka ni amafaranga make cyane, ni 20,000 amafaranga. Kumva yuko ari amafaranga make. Yego. Yes. Akabenzi? Ku bandi bakunda akabenzi, dufite akabenzi keza cyane. Ikiro ni 2,700 kiri kumwe na banana ebyiri. Amafaranga make ya pe. Amafaranga make ku bindi. Okay. Bantu bacu mudukurikiye, nizere yuko mwumvishe yuko aha hantu ari heza, watemberana n'umuryango wawe, abana, inshuti n'abavandimwe. Ni karibu cyane. Urakoze cyane. Yes, murakoze nawe. So guys, tuvuye mu gikoni, ubu rero tugiye kureba ko hari undi mukiriya waba urimo ahanga muri kano kabari kugira ngo atuganirize, twumve service batangira, turebe nimba zinyuza abakiriya koko. Bagiye. Bimeze bite se? Komaho. Bimwe by'abasitari by'iki gihe. Amakuru? Njye ndi Soso, wowe witwa nde? Origine. Origine? Bite?
Ni sawa tu. Ahangaha se uri bimeze gute? Ahangaha ni kuri biyari. So bibona se. Yego. Ko ndeba utari gukina se. Wageze bisi ibyanjye. Uri umukiriya cyangwa ukora ahangaha? Ahangaha naje kuhatemberera gusa. Uhatemberera gusa. Ahangaha urahatemberera ukumva umeze neza se? So bibona se. Ni ahantu heza kabisa ho kuba uruhurira mu mutwe. Yego. Gute mu buhe buryo? Urumva nkatwe b'abanyamuziki iyo mu mutwe hashije cyane uvuye studio ugomba kuza ahantu nk'ahangaha. Abaseriveri baho mwababonye? Twababonye. Batanga serivisi neza ko nta kintu uri kunywa se cyangwa uri kurya nahaze ubu ngubu bamaze kwandurura nta finingi ko utari gukina biyari amasaha ntagaragera. Biyari ndi kuyiga kandi nta kuntu wakiga ikintu utakireba ngo uzakimenye. Serivisi z'ahangaha se zatangirwa ubona zimeze gute? Zishimishije abakiriya cyangwa? Shamane ni neza. Ni neza. Serivisi zaho nabibonye simwanyuze kuri Muchoma se ababwiye nabibonye nibwo nari nicaye hano ariko nabibonye. Zatubwiye nta kibazo. Ahantu ni neza nta no kuruhurira mu mutwe. Biyari yije nyine nanjye nzura umutwe nkiga kuko ntayo nzi pe. Niki wabwira abantu batari bahagera bahatambuka bakibaza se barantu bimeze gute? Niki wababwira kugira nabo bashishikarize kuzahaza? Muri Fungwe Culture Bar ni ahantu heza ufite famiye ufite umusheri aragira ati ufite umusheri iseka nibyo ufite umusheri yaba umugirlfriend cyangwa mu boyfriend ahantu ni fresh inshuti n'abavandimwe buri kintu cyose cyo kunywa. Yes guys urakoze cyane Orgene. Guys rero nkuko mubibona twaganiriye n'abaserveri abakiriya ubu hari n'abandi tutabashije kubona kubera bari mu kazi kenshi ariko batubwiye ko ibintu ari neza cyane n'ahantu heza hari amafu uricara umuyaga ukaguhuha ukumva umeze neza. So ni karibu rero kuri Fungwe Culture Bar. Ibiciro byiza cyane.